I pozdrav da šite, сега снимаме Майнкрафт, preživljavanje, samo jaz. Pa, ajde da počnemo. Šestotini se vika YouTube dvor. Ajde, gdje bomo ščast... Ajde, neka ima. Ajde ti pozivam da gledam se Blodir Sveto i putno. Evo, po kratka prava, zašto mi je ovako toliko blisko. Dobro. No, za žal nemame, kako se kšej, koji vidi, kako se kaže. Pa evo se malko da pokupa me, pa će odime, ne da kopa, nego kamenja, ne da čuješ me ekstra, tukaj mi močvara. Samo da vidim što igramo. Ali neka ostane normalno, vi dole u komentarju napišete da li da bidne na easy, normal, hard i kako. Mislim, kako vi sakate to onda ne bidne. Što napravimo si? Kaj mi se minuta. Малко съм прияла, nema što mnogo malko videa sam snimala, така moram malo pojeti im poredno, mislim, što vi rekao smo rekao za zimski transport će snimame pojeti videa, mislim na dan će izlegovat video, ama ništa. Isto tako utro izlegova novo ili Minecraft prevedanje, ova sjeva će go uploadiram. Aki ne mislim da se zajebavam, тук samo da čatam. Ajde, дека се доста здравия. Pa ajde, dosta se. Čekajte da вземем рафтинг. Тейба.